Dobar dan svima, ja sam CrowGame sa hrvatskog hostinga i danas ću vam pokazati kako možete instalirati ManuAdmin mod na vaš game server. U slučaju da još niste zakupili game server, to možete učiniti slanjem poruke tekst game server, email igra lokacija na broj 66354. Server će vam biti dostupan 24 sata nakon narudžbe. Primjer poruke imate ovdje, a možete naći i video upute na YouTube. Nakon narudžbe, na vaš email trebali bi stići podaci za prijavu. Podaci za prijavu bi trebali biti u ovom formatu. Prvo je web adresa koju koristite za prijavu, nju kopirate i zalijepite u vaš web preglednik. Upišite email kao i lozinku. Te je za kraj potrebno upisati sigurnosnu provjeru. Nakon što ste provjerili da ste sve ispravno upisali, pritisnite tipku Login. Nakon prijave trebali biste vidjeti informacije vezane za hrvatski hosting. I na dnu vaš game server. Odaberete vaš game server, te biste sa desne strane trebali vidjeti informacije o vašem game serveru, a na vrhu tabove za uređivanje game servera. Na ovo ovdje ikonu pokrećite vaš server. Nemojte to još raditi. Na vašem game panelu postoji više različitih promod modova. Do njih možete doći tako da kliknete Web FTP, Mods i odavde odaberete jedan od ponuđenih. Ja ću u ovom primjeru koristiti Promod Live 211. Kopiram naziv te otvorim tab Edit Settings. Pod mod upišem mods/ime mog moda, u ovom slučaju Promod Live 211. Start Erkon je bitan kako biste mogli pristupiti administratorskim funkcijama vašeg servera, te ga je potrebno definirati. Bez njega ManuAdmin isto neće raditi. Evo, ja ću staviti hrvatski hosting. Start CFG ne mijenjate, Punkbuster stavite u jedinicu i ManuAdmin u jedinicu. Te pritisnete tipku Submit. Sljedeće što je potrebno je editirati vaše server failove kako biste mogli koristiti ManuAdmin mod na njemu. Otvorite Web FTP, mods, Promod Live 211, te je potrebno skinuti datoteku Z Custom Ruleset IVD. Nju možete skinuti tako da kliknete na ovu ovdje ikonicu. Otvorit će vam se novi prozor. Odaberete Spremi datoteku i spremite je na vašu radnu površinu. Otvorite vašu radnu površinu, te datoteku koju ste upravo skinuli otvorite pomoću WinRAR-a ili nekog drugog sličnog alata, tipa 7zip i tako dalje. Desni klik, Open with, WinRAR. Unutra biste trebali naći folder Promod Ruleset, a u njemu datoteku Custom Public GSC. Tu datoteku povučite na desktop, te ju otvorite pomoću Notepad-a. Desni klik, Open with, Notepad. Potrebno je naći dio o logingu, to vam je negdje pri kraju. Evo ga ovdje. Te je ključno da log file bude u jedinici, da datoteka u kojoj se spremaju logovi budu games.mp.log i da glog since bude na jedinici ili dvojici. Svejedno što stavite. Nakon što ste to upisali, pritisnete File, Save, te ugasite Notepad. Otvorite opet ovaj WinRAR, te unutra vratite Custom Public datoteku. Pritisnete OK
te zatvorite prozor. Tu datoteku je moguće uploadati na više različitih načina. Ja ću vam pokazati dva. Znači, moramo sad vratiti Z Custom Ruleset nazad na Game panel. Prvi je način pretraži. Odaberete vašu radnu površinu, te odaberete vaš file. Stisnete Open i Submit. Drugi način je da kopirate FTP link, otvorite My Computer, te zalijepite taj FTP link u adresnu traku My Computera. U tom slučaju jednostavno povučete datoteku u ovaj folder. Nakon što vas pita da li želite zamijeniti datoteku, pritisnete Yes. Nakon uploada te datoteke potrebno je urediti server config. Do server configa možete doći tako da kliknete web FTP, main i kliknete na server config. Potrebno je dodati liniju za pokretanje custom public ruleseta. Linija vam izgleda evo ovako. Kopirate ovo sa stranice foruma, imate na forumu, i dodate na dnu fajla. Izbrišete rotaciju koja vam je suvišna. Evo, ja ću u ovom slučaju koristiti Search and Destroy, a sve ostale rotacije ću pobrisati. Bitno je izbrisati i ova dva sleša prije rotacije kako bi se znalo da je to zadana rotacija. Nakon što ste to napravili, pritisnete Submit. Nakon uređivanja server configa potrebno je urediti admin mod. Njega opet otvaramo preko web FTP-a, odaberemo admin mod, config i config cfg. Unutra izmijenimo neke postavke manu admina. Evo, ja ću u ovom slučaju isključiti random map cycle kako mi se ne bi nasumično mijenjale mape na serveru. Ove ostale postavke ostavite kakve jesu, te pritisnete Submit. Nakon što ste uredili config file, otvorite admins cfg, te u njega dodate vaš GUID kako biste sebe postavili za admina. Vaš GUID možete saznati tako da uđete na bilo koji Punkbuster server i otvorite konzolu te napišete pb my GUID. Nakon toga pritisnete Shift plus konzola, konzola vam je tipka lijevo od jedinice, te scrollate skroz dolje na dno i trebalo bi vam svjetlo plavim slovima pisati vaš GUID. Nakon što ste saznali vaš GUID, upišete ga u ovaj ovdje dio, te stavite vaše ime koje koristite. Nakon što ste to uredili, pritisnete Submit. To bi bilo to. Spremni smo za pokretanje našeg servera. Odemo na server info i pritisnemo na ovu tipku Start. Otvorit će vam se plavi prozor. Čim napiše tekst logout, možete zatvoriti prozor. Server je pokrenut, učitana je mapa backlot, a možete provjeriti da li se manu admin pokrenuo tako da kliknete na web FTP, admin mod hrvatski hosting. Hrvatski hosting je preimenovao folder admin moda. Otvorite ovaj folder, otvorite log i otvorite mod.log.
Pri dnu ako piše da je welcome message poslan, to jest banner, to znači da ste uspješno pokrenuli Manu admin mod. Nakon što se spojite na vaš server, trebali biste vidjeti da ste administrator i admin mod bi vas trebao pozdraviti. To bi bilo to. Hvala svima i lijep pozdrav do sljedećeg puta.